lakini Yesu alikuwa anaelewa ya kwamba kunazo nira jingine ambazo ni nira ngumu. Kunazo nira jingine ambazo zimebeba mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anawaambia ya kwamba baada ya kujitwika nira yake watapata pumziko. Nimekuja kuelewa ya kwamba wapendwa wengi wamekimbia katika mambo ya dunia. Nimekuja kuelewa ya kwamba wengi wametambua na wakajua kunao wahubiri, kunao waombezi, lakini nataka nikwambie ya kwamba ili ukapate pumziko ya maisha yako, ili ukapate pumziko ya nyumba yako, ili ukapate pumziko ya maisha yako, ni lazima ukajitwike nira ya Yesu. Wakati ambapo utajitwika nira za kidunia, nira za dunia zitakubebesha mambo magumu, nira za dunia zitakubebesha mazito, lakini Biblia inasema ya kwamba nira ya Yesu ni laini na ni nyepesi. Kwa hivyo mpendwa, wakati ambapo unayobeba nira ya kwanza ya Yesu, jambo la kwanza utapata pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umebeba